Trudio sam se da što kraće obrazložim taj budžet iz razloga da dostavim više materijala, odnosno više vremena za konkretna neka pitanja, ne za ovaj šou koji je uslijedio. Mene stvarno iznenađuju ove vaše konstatacije da amandmani prije svega kada nisu usvojeni. Ili niste čitali do kraja odgovore, ili ne želite da čitate do kraja odgovora. Znači, u svakom odgovoru na kraju piše sredstva i projekti na koje se odnosi vaš amandman su u značajnoj mjeri već sadržani u predloženom budžetu. Imali smo amandmane 100.000 konvertibilnih maraka za privredu kroz start-upove, a navedeno je već u budžetu preko 200.000 konvertibilnih maraka za takve i slične projekte. Znači, zašto da ako nešto imamo 200 i nešto hiljada, preko 200.000 u budžetu, zašto sada to smanjujemo na 100.000 i vežemo sebi ruke i kažemo ovo je za start-up. A prošle godine smo, u stvari ne prošle, ove godine, ja sam već prebacio u 22. Ove godine smo imali javni poziv. I to je u amandmanima objašnjeno, u odgovorima, odnosno u mišljenjima na amandmane. Imali javni poziv, 100 ljudi se javilo, od njih 100 samo 4 za start-up. Od njih 4, 3 dobilo novcu, jedno već su se registrovali kod nas u službi za privredu i financije, uplaćuju poreze i doprinose i ljudi rade. Zašto da svežemo sebi 100.000 maraka, da kažemo ovo je za start-upove i potrošimo 20? I ovih 80.000 nam ostane zarobljeno, ne možemo ga na druge projekte u privredi potrošiti. Iz tog razloga ista ta raspodjela i ovo što su vijećnici komentarisali kroz ova prethodna izlaganja, jel ovaj put, jel onaj put, bit će na idućoj sjednici program rada organa uprave, u kojem će sve to biti sadržano, u kojem će biti sadržani svi oni, ako govorimo o putevima, putevi koji su građani kandidovali na javnim raspravama. Meni je drago da je značajan broj vijećnika uzeo učešće na tim javnim raspravama. Pojedini vijećnici su sve 3 javne rasprave bilazili i hvala im na tom i postavljali pitanje i čuli šta građani traže od nas i imaju priliku da to dalje klasifikuju i kroz ovaj budžet i kasnije kroz program rada koji će biti na idućoj, odnosno narednoj sjednici općinskog vijeća 12. pada. Također i za projekt eurosnabdijevanja, utopljavanje zgrada, sportske plove, znači bilo jedno pitanje za Izu, spomen obilježja Kojača. Znači sve će to biti sadržano u programu rada i tad možemo diskutovati o tome ovo ubaci, ovo izbaci, ovo ne treba, ovo treba, ko će reći da nešto ne treba, ali mislim tu možemo o tome diskutovati. Vezano za netransparentnost, opet kažem, znači bilo koji grant, da mi njega raščlanimo, ja bi volio lično, meni bi lakše bilo, da 700.000 putevi, da Mensur kaže 100.000, probali 7 puteva po 100.000. Ja njih u budžetu tako unesem, meni lakše planirati. Ali šta desi se njemu shodno zakonu o javnim nabavkama da određeni tender padne, žalba, ko što Miševiće, godinama oko Miševića imamo te probleme oko tih zakona o javnim nabavkama i ti 100.000 ostane zarobljeno. Ovako, kad su na jednoj poziciji, možemo ih trošiti, možemo trošiti ta sredstva za ono što je u programu rada definisano, odnosno šta su građani tražili kroz javne rasprave, kroz mjesne zajednice i ostalo. Također, kad je tolika povik na plaću, imat ćete priliku informaciju za 3 mjeseca, to je prvo nešto što nam slijedi. To će biti u aprilu. Vidjet ćete da to izvršenje plaća neće biti 25% koliko je ovim budžetom planirano. U amandmanima vašim gdje tražite spominjenje plaća smo vam sugerisali, odnosno napisali fino da se radi o sporazumu potpisanim sa sindikatom, da ne želimo da rizikujemo ni tužbe, ni ne do Bog da neko od odgovornih lica ima nekakvu krivičnu odgovornost zbog nepoštivanja sporazuma. Napomene radi godinama, znači naša susjedna općina ima preko 25% veću plaću od svih drugih uposlenika u opštini Hadžić, uključujući higijeničarku, uključujući i mlađeg referenta, višeg samostalnog referenta, stručnog radnika, višeg stručnog radnika, stručnog savjetnika, inspektora, pomoćnika, načelnika, šefovi odsjeka, na kraju krajeva i načelnika. Preko 25%. Mi se ovim budžetom, ne du Allah, dragi, ne izjednačavamo s njima, ni želimo da se izjednačimo. U odnosu izvršavanja budžeta je to sve navedeno. To povećanje plaća možda bude do 5%, ne više. Možda.
možda, ali evo kaj, imat ćete priliku na sjednici koja bude tamo u aprilu ili ne znam, maju, da vidite to kroz izvršenje budžeta za ova prva 3 mjeseca. Također smo jedna od rijetkih opština koja nikad nije tužbu podnijela nijedan uposlenik, ali ne želimo više da rizikujemo to, hoće li uposlenici, da kažem, biti fini, tako da kažem, pa neću tužiti za nešto što mi se ne isplaćuje plaća, ko što je federacija rekla da mora biti tolika plaća. Ovo je taj način da to prevaziđemo, da ne želimo više da rizikujemo, da se oslanjamo na nečiji merhamet, u smislu, kažem, uposlenika, da li ću ja da tužim, što mi nije išta plaća, kao što mi je federacija propisala. Neću. Ali evo, kroz ovaj budžet i kroz ovu odluku izvršavanja budžeta, znači, daju se odriješene ruke nama da to možemo zadovoljiti, ali ne povećanje kao što to druge opštine rade. Nego, kažem, do 5%, a vidjet ćete to evo kroz informaciju za 3, za 6, za 9 mjeseci,